and mumudi wenim papa penimu mudi wenim eye form because of unya some no she ni munti me jina nanamu apa macho say NDC for nedi na tem na MPP for nedi na tem mo amudi na tem nyina me ja Agya Kwabena na mu apa macho it was on for Ghana 7 TVG make sure na like comment subscribe and turn on notification so fe ate it was on for Agya Kwabena still on Agya Kwabena conundrum na maybe some who say asama idea asemu yina ba ye nkofo TikTok live now na Agya Kwabena genuinely he thought say now make sense debut probably no ebia now make sense and they do credit say untimi sorry ko ya and I say ko threatening president o man penino no dodo na to abama no enti whether umpo or ye o man penino no enti in one way or the other now make sense but nanka ono nanka so steady grounds no nanka so steady because oh yeah astute journalist or yeah experienced journalist nanka so almost said Debbie go for fupa because around the events from a month near I so no utmusa ko fo bebro moninje nurses or condition of service no enye na mo pen na mo de koto media budget nem right kokofo increment amu announce ye no enye enu na mo pen ena nkofo ko wuye nso no on one side nso see no so efa ukoped dollar unya bi wo bank etna nkofo bebre bufu ye na omubufu etina ka say Agya Kwabena hu say that conditions no enye conducive say over be kasa say but hu say when I expose you TV for wait say you don't have an editorial policy clear de bia muye program when I say producer and I'm born in Digra Father Dickson yes be a producer say ube yesho no ono no hihye bibia ma o hu se we eyese obeka we enyese obeka enti yenka producer no for saying six say obi akikanti si yeka producer executive producer say mu de freestyle na nipa no sorry na obetina wa na eba na dwum bia na okika Debbie, let's get serious Debbie. When a journalist for you and I said the missus and talk about mine when it to pass through journalists and politicians, journalists. Because they don't know when to say what. That's why Obi said Bobi answer ordinary does not see a team for a consiafo. On the minimum say next week need a beba. Now we going in the Agya Kwabena dia. Jebusan for more videos about the Agya Kwabena conundrum. Makramo. and mumudi wenim papa penimu mudi wenim eye form because of unya some no she ni munti ida me fa camera mesi manim didi watemo na de omudi ye owi kra no ensa is even enough na me ma pompa ya say this day no embra na mudi ye twam anyway ye de hwemo na ba ko bi sa oba bi wo ho oba bi o YouTube otimi bie na no ka say ba omia any credibility ene si ehu de oni credibility wo Ghana ha say at least ba omia kra de omo admit say COVID no obia defie 1 year Ghana economy shut down eviase nyina obiase kasam ye basa but mu journalists for mu educating masses say eye because of the lockdown and also can be e na Ghana yesi kasam atetia pansam na aban no oye ni bibia Ekufuado or say they will do everything possible to revive the economy but say nipa bewu ombenya ne de omu ntiminti munyai na munkwada na munidi boso menso ayechia mka na monna economy ne say ya ye besa ye niye ampa economy no me say ekoya mafu okoya 17 fu okoya 17 plus but Ekufuado nshira enkanya me say all be free Ghana
Abenua isu akono na fuel eda 14 cedis. Gold. Other places where they na minimal. But ene. Omo buy oma ma metu bibia. Oma betu gold reserves. Oma betu bibia no. Look at how the economy is shaping. Yeah, waha. Eno de hu nka o. Cocoa farmers ena etie mu no. Eno de hu. Kumasi Sawam Road. Obi etimi aye kakra ba besi baby. 8 months obaye no. Ye je adwuma na gu ho. Tinka 8 months ko de nka nkrofo ngusu nya adwuma ne hu se adwuma no ekoso. Obi eni so. Ye hwemo na wuwi a wabeka se obi akoka asem say sami demfimu. Ya se sami demfimu na wonte ase a ene ewu be wu hye ho ma no. It's simple as that. Wunhwe hye ni mu no. Ene waji udwan. Se na wani awu. Se wawu wanim. Hye ni mo so mo de amema wo. Me se wo next time obetina radio so. Kasa. Na nye wa aban po ne wo so a. Show katache frifa. You people should learn from him. People was doing one. Tell this banner of criticize or not bank of criticize. That's when you form journalist. And your journalist I would do a funenam. Adiane say crowd see ye. Or no ni so obemo a cocoa farm 7,000. Or buy wa breno or the 100 cedis a pen abeka will be 3,001 now we done one. Or see a no ye. Or no mum our credibility. Now they are cram and ye chen. Maybe busy with social media never come once. But great. See a fair UTV presenter be Agya Kwabena. On behalf of Agya Kwabena, me jina na namu apa wacho. They say NDC for needing a term na MP for needing a term. Mo amudi na term na me ja Agya Kwabena namu apa wacho. Because hey, anya term get one made to masum. Wait, has politics always been this messy? And this year, is too messy. And is it because the easy access to social media and politics are so messy this time around? Because what? Boni bi Agya Kwabena ya musen people for na why mu boni o send this you mu fa ne boni nche no wate. Atamuni. Agya Kwabena so hwe na hwe a yeso na wo ye fried rice wo swami. Kona kwa san kwa start wa de wate because atem we de. Hey! One for brand no when she said, "Ha!" Niti she said, "Papa no kra no nya so mudi na tema kamiti ni di kra poda o." Oh, that be ready enye Ghana. Sa kwasi ampani na and I was asking say, so nipa na obo ni din. Sa nipa na mo ka so mo na ekoye mu aka. Die pa na mo de ayemo. Ade ya. Wo ko busu ani bi. Agya Kwabena afeni mahu sese wa jimi pa wo ya boa wo ni twasi asia wo so ya no aka yo motum ade esi uturo na na baba tete mi so ne mmere mo na ka yo aboa mu aboa kwasia brasa me jamfi eye demonstration na wo gina simpie so e ka kire Ghana fo se kumna na do man ya awrade kumna na do man no na wo hefa wo say o man no wo say o man no wo say o man no kumna na do man wo say o man no wo say o man no wo say o man no kumna na do man Samija fino wacha na dongo kufuado enam se wosore anu o tip wosore anu wasene kakra 10,000 20,000 eja bebu fosu nti wo hunu se wonim nyansa chen na dongo kufuado woni twasiri obi onwo oba behwe enyankama wabehwe ekunafo ma ahwe awusiane yifo enipa over 5 million won woni buoma no aboy samija via no wo ye fried rice so ame aboy samija via no fried rice na no ye de na no woni twasiri samija ye friend say Agya Kwabena wo ya aboa wono sa so boy no de no wo tama you ye friend say UTV mumma bulldog kwama ni be di president Kufuor atemo TV no sabre na wo Kevin Taylor TV so a person nana do no na wo hefa Samson wa mo amoi a person your friend say nana do ewu no na wo hefa ebra your friend say media personal bit say Captain Smart wo dwano your friend say Mugabe any ho boama
wɔn titi bi so ɛpɛsɛ na na kokofo do wo sabre na wo hefa woni twasire na de wonyan ano ɛbɛka president kofo do asɛm ɛbɛka sɛ sɛmɛgya fi obi akɔka sɛ yɛfrɛ sɛ wɔn na ɛsɛ nka wo woni twasire wate woni twasire jimi nipa nyɛ ho sɛ munim nyansa afɛ nyɛ ho sɛ nyansa no ni bi mmoa ne nim sɛ mo yɛ radio mo yɛ adanta mo sɛ wo gyina fa wo dwan maka asɛm wei it will be like a prophecy me okumangra makasa me say baby agye bi dan kwa wiye no e hwa na nanado bewu me na me ka kyerɛ mo Enti me ka kyerɛ sɛ yɛ kan abɔneyɛfo a yɛn ka bonsam nka David sɛ bonsam de ɔno na wɔno bɔne a moyɛ yɛ nyina no bonsam na ma yɛ oyɛ dɛ oyɛ enti akofo ado ne deɛ wɔyɛ bonsam by itself yes what to ton wɔn nyɛ sɛ wɔyɛ ya me de tutu wɔno a alaji wele no na ne kufuado obeyare obewu obi ambodi tu bɔne kufuado edi no ebekumo akofo ade de ɔbɛbɔ ɔman no That's what why some amanfoɔ kan yi na ehu bi VSHS no ne nneɛma bi a ɔde abɛba wɔn kan nyinaa wɔboa ɛne sɛ wɔde kɔ senior high schools no mu ankora no kɔ school free wɔn kɔ school free wɔn free bebrebe ɛde ahokyerɛ na ɛba mo panimu jimifoɔ de we wɔsi jimifa alaaji ho ahwan jimifoɔ sɛ de we wɔsi jimifa wɔn boy no kra ka sɛ free SHS wa bonkofo afedi ohunu de on ka afedi o sɛ free e de ahokyerɛ ba jimifoɔ we mu nyina ayi ye frɛ sɛ Agya Kwabena wa jimi anka ho asɛm odwan masa me se akufo do nyankopɔn akufo do sɛ de akufo do nyankopɔn na me som no wo akufo do nyankopɔn because me hu so wo tuaka na obetua mo betisa mo nyina mo ka mo nyina obetua ka me so obi a wakasa tie kufuado ama kufuado fure konwa so wakasa tie kufuado bia nyame betua me ka nyame di wo mo kasa tie kufuado nyankopɔ bekunkum wo wanwan hwere mo nkwa enam plane crash erade boy na sa play we to a emofom erade crash sa ni palo be sa crash sa play we crash okohan a crash sa play we Ghana will lose nothing. Erade so claim this innocent weak. That video I was sharing. President Kufuado tam mo kan ho. Sabre na we ready president and as TV president na OTT so. E dey asem na aka fa ho. E dey nyansasem na aka fa ho. Videos na we share na sabi ya vigilant bi. E dey nyansasem na wo betre TV so kan. Wonnim nyansa. Aboa nam so wo ma otipunti. Wo ba ho ma wasan 20,000 wo ba ho mo wasan 10,000 wasan 5,000. Enu nti no won so woni nyansa. Kwana kwa appointment do mama ho. Call na wo mo appointment. Aboye hu say the when this ye be peko me say social media no de nya yo mo chichi se obama mo chichi your friend say fati comedy mama wa ne ho ahwa mo nya ye ne nyina mbache ye hwe we ya ahyase o de mo hunu ni ya ahyase de mo hunu ya ahyase ni esi 2027 ni mo a agua ne yakopon me do nyame ndisi fo ba funu mo kroma Same ka fu peni bia same nka mo se o mati same jam mi kro ka ti dum ka yo kro ka ti ngin wa same wa ka da te